Maşallah mineke. Koyunek ko? Koyunek var mı? Жүрөбү? Mına ökül baldarыбыздын үйүнө келдик. Дүйнөдө эң хит болуп аткан картинканы алып келдик силерге. Ya bismillah. Үйүңөр кут болсун да. Аша сонун турбайбы? Короче, bunu Aysan tартып аткан. Ана мен шаштырып кичине экөөбүз кызыгы болуп кеттик эле, мындай кара менен эменен чийип салып. Ayağına çıkmaya kaldı. Sen ne de oynaptın deysin? Ben bir eşik hakkıyla oldum. Nasıl kadar attı da. Ay şu eşik çok ne de koymadı.